KHUBLEI pi baro ke Columbia Space Shuttle jong ke NASA kalawan pai seperti bad hado nyong ki astronaut ki syong hakani ke shuttle Kaei ke bakar pang tamnya ke India ke mission specialist ke Kalpana Chawla kini ki astronaut kilawan pai seperti hadin bagi pelut artayo ha space ki bahayeng bad ki porlok jongki kila abban sir mensim dan ne ke jingat inti kalong ke bakar pang ki baro Hendrai akan NASA kadai tangkawai pat ke jingat lenti baman kapor Naba kene kade kasian ka ba apupra jong ka space mission Columbia program. Ha kapor kemba prasa pasau beji menstep ka space shuttle kalwan phaibiang hakal air perthai. Ki tiar bar ki system ki trai kemba ki de manlong. Bad barok ki long ki babiang. Bad ha perthai ha ka space center. U capsule communicator Capcom u Charlie Hubble. Budan banyakan bad ka space shuttle. Hadin katupan ni minin u Charlie ulaya keren bad ki astronaut syapang ki jingpeni jong ka tire pressure. Uong Columbia Hudson niyo iya kita ya pressure message jongpi bat ngimsyam layo syapang kecingkren ke bekhadu jongpi ha kata kapor mission commander urik husband udang ai jubab handrai kensan kecingkren ka lekutno u Charlie Hubble u persyang men penyesan obiang mat kecingkren handrai amsyam layo jubab syu kapor kalajai kembas 10 minit kijing persyang kidang yad handrai amsyam layo jubab syu ha keperthai ha ke space center amsyam latip bawa ke Columbia Space Shuttle kalabamdo ha kejing bitai katukan ni minit hadin kibreo ki pai syabaneng mat Kaei ke bakioi kalong kumba u komen u hap syaperthai kejing syai besyarkai kala kedia har benta bat hadin syabun teli ke benta ha kapor kumba kandakat ar beje menstep ha Texas ki benta jong kene ke spaceship kila hap na beneng hadu kata kapor kanasa kalas ngotu ba kadan kejing dia ke besngausi bakatukat ni kenta hadin u Presiden jong ke United States of America u Presiden George Bush ulakren syakari kumne ki parari jonga kene kasngi kawan rae ku khobor ke basngausi ke Columbia kalajar baramdan syu ki beim baro nyangut ki astronaut ki yapno bat kawene ki kadai besau posnam karata ke bakha India ke Kalpana Chawla ke kantai ke bakha Jingim jengka karalong ke jengkerku bat ke jengkermen yakari baro Kaei syuaban sedang yakni ke video leda pyongan temai kalau ban subscribe yakni ke channel bat sekomen yaki video berpikwa pengan penmi alingin sedang ya ke video ya ke Kalpana Chawla laka haka kanya terigula ber ke kendai spandupuar ha karnal Haryana ha kiyeng ke bubo renti ya kir kontenrai kikmi kikpa jengka uban rasilal Chawla bat ke Sanjoti Chawla kilawan si Indiana Pakistan ha ke por jong Jingiap Jong kari ke Kalpana kadai ke khon ke basau bat ke berita maying ha ke por karal school amsyam la ai kerteng yaka bat hayeng baroki khode ka dago kerteng montu agas ngi balalek penya yaka sha school ka para kantai jongka kinahi kai kila kali ka kerteng jongka handrai kila jubab pakim syam la ai kerteng yaka tang namar bahayeng la jukhade ka montu kala yolan banji yala ka jong ka kerteng kala jit ya ka kerteng Kalpana ka bomut jing posniu ha kata kapor amdan manungnu bala ban posniu bakani ka kena kantai dan le SHIBUN ki kambakrau ha ka Jingiap Jongka upara jongka usan di Chawla uang baka Jingiap Jongka bersyai kim lang salang kala sedang ngaduk apuaru karang rin usan ji uang baka Kalpana kadai ke kentai ke basyar hembat mutenge Pyrkhat ha ki senam ka kendai spandrepau ha Haryana ha ke bawat hadu menta ki breu kedang buah kemat ya ki kon sendrang ban ya ki kon kentai kat no ke Jingiap kala bandon tak ki por ke Jingiap jong ke Kalpana Chawla ya kaling space kala sedang hadin bekala yoi ya kiling sun ke beher hale air ha ke por bekarang rin ka julek sange ka flying club bahajan bau kepa jongka ujui lam ya ka ikmi kepa jongka kila sedang yoi ke Jingiap jongka ya ke aerospace handrai haba kala he kepa jongka bat kinai kai kila persyang bapen sengatho ba kini kakam kolong kebe ya ki kentai kilong bakam dan lade ya ki kentai ha kini kasam usan di Chawla wong bakani kejing persyang bantin sange ya ka kalong kejing sausi ka bakrau ka baro kila persyang berkentai bat kilong bakam dei ban le kumta ndrai amdan mano bala bantin sange ya ka Kalpana na Punjab Engineering College kala pendep ya ka bachelor degree ha aeronautical engineering hadin kata kala Malaysia Amerika man pendep ya ka master degree ha University of Texas walau pa jangka opersya ba ya kejemut jangka balai puli syabari ka Kalpana Chawla kala jai syakamat dak kejing termen bat jeng angut ke bakrau hadin ha usnang ka kendai spa prapupra ke Kalpana Chawla kala pendep ya ke PhD ha aerospace engineering na University of Colorado
Hagata kapor kaladan keempat pun rius nang karta. Bat kalau stang tray NASA MS Research Center. Ka specialization jong ka kadai ha fluid dynamics aircraft. Kabamut kejibat benia halor ke Jingiap Jong hakaleng kalingsun. Ka Kalpana Chawla kala yo yak license ban nia lingsun habuan rukom. Katip ban nia yak airplane ki glider bat ki seaplane. House nam ka kandai spakandai puway kala long kanang song jong ka Amerika. Bar house nam ka kandai spakandai pusau ka NASA kala jetang arpangut na ki sawajarmut kinong apply ban yo jinghikai ha ka astronaut. Ka Kalpana Chawla kalong kawe na kibal sajit. Bat hadin license nam ke jinghikai ha umai wing kan kandai spakandai punyaw. Ka Kalpana kala light nangkong sa space. Kani kalong ha ka Columbia program flight STS prapunyaw. Ha kani ka space shuttle kala yat saudangnya ka pertai palat ars pasan pausin. Bat kala syong ha space hado artayaw. Ka STS kamud ka space transportation system. Bat kani kadai ka kerteng baai kerpang ka NASA ya ka space shuttle program juki. Kani kalong program ka basaw nak program balai sa space dak brio. Ka program ka banangkong kadai ka project Mercury, buat sa ka project Gemini. Bat hadin ka program ka bapaunan tam ka Apollo program. Hadin kata lasdangnya kani ka space shuttle program haus nem tak kanai spak prapuai. Kani kadai ka program bajrong tam ha ka history jong kibrio. Bat kalayai hadu usnem arjar khatwai. Ka NASA kala kamilen pi ban penyai ki space shuttle kibala ban pendon kambiang. La pendan kamnya ka jo ka shuttle na kawai ka mission cha kawai pan. Klamban kam ban taishu ya ki ki shuttle thamai man kapor. Ki arteli ki shuttle ki bal kampau ba kani ka program ki dai ka Challenger bat ka Columbia Space Shuttle bat hadim ki tingjas ngau si jong ka Columbia la pendan kam sekwe pat ki shuttle kum ka Discovery ka Atlantis bat ki Endeavour menta ki pai ba ki la bana iya kani ki shuttle ha ki museum na borok ki dai ka Columbia ka dai ka shuttle ka banan konge ban le space how leber ka kanai spa prapuai kala pendep ar penyosin ki mission ti bajop shua ba ki tingja bas ngau si kan dia habdeng kini ki jingmon pila ban Pyrkhat kalong kabasengan mo ban pendan kami ka juko shuttle SHIBUN sin. Kadai mo kani kadabu wan rai kani Jingiap Jong kajubab kalong M. Ka STS program mathumu kerpang nagban pagijingla ban pendan kambian hadin kawai pakawai ka flight. Ladan kajing pendep yakikam ka bajrang ban paibina. Ban maramot bat ban sina temai yak shuttle. Kadaw tenrai jong kajing jong ka Columbia. Kadai namar kadaw ka berit. Amsyam ladan ai bopakla ka STS program. Ka flight ba arpusau jong ka Columbia Space Shuttle. Kadai ka space flight ka banangkong jong ka Kalpana Chawla. Ka STS prapunyaw. Hakadi ka mission ka Kalpana Chawla kalong ka mission specialist. Kaladai ka main operator jong ka robotic arm jong ka shuttle. Ka kamram jong ka kadai ban penjaya kani ka robotic arm. Nabenta ban pendep ya ka kam jong ka Spartan satellite. Kani ka satellite kaladai pan sa space nabenta ban buat penya ya net jong ka si. Handrai hakani ka mission kaladan kejingja ka papen ngosi. Kani ka satellite ka bakya hadu ka lais pan 20 kilo kalado jing penyan. Bat ka Kalpana Chawla kamsyam lala banwan rapat ya ka. Hadin lais ngi bat ka spacewalk lahaban pemi ki kilat banwan rapat ya ka satellite. Handrai hadin kani ki scientist jong ka NASA kila KHUBLEI bat penpau ku jing ero ya ka. Kila pen slur ya ka Kalpana Chawla bat kala yo jing kersan na kali ang jagi. Ki astronaut ki barang ba kiliyat ho ha ka Kalpana. Ba kini ki jing dia kamdai na kadaw jong ka. Kalapau ba amsyam ladang jing bakala ka kam jong ka. Handrai kali ki jing bakala jong wepan agi dekat jong ka shuttle crew. Namar ka jing dok jong kani ka mission ka Kalpana Chawla kalalong ka kantai India ka banangkong ban lecha space bat ka kantai South Asian American ka banangkong menteri rang badu jong ka riha ta kapor indar gumar gujral ulai KHUBLEI ya ka. Kani ka flight kala nek kan rius ngi bat kila bandep SHIBUN ki jingmat bania. Handrai ki jingmat bania ki bakam skau tenat pilalong ha ka flight ka baar bat ka bakado jong ka shua kani ki jingya. Ha ka kan riu tarik upalalang kon arjar lai ha ka por shpo ap kondai bajimen step. Ka Columbia Space Shuttle kali ka pertai bat kala lecha space sa chisinpan. Kani ka mission labu panlong na doos na marjar bay. Handrai lapet slam kan lai sin. Handrai ha usna marjar lai layo ban palait ya ka na Kennedy Space Center. Kani ka mission ka balakot kum ka STS-107 kalau dan nyangut ki astronaut ha ka jingyalam jong Commander Rick Husband upilot Commander Michael Anderson bat lainut ki mission specialist kawai na ki kalong ka Kalpana Chawla. Ki pilot kilong William McCool ban na Israel Space Agency Uyan Ramon ubalong upilot specialist. Ki kamram jong kini ki astronaut kadai man pendet ya ki jingwat benya klam sange ha ka por ka ba apsaw konta. Ka jingmut jong klam sange kamut baki mission layot ya. Handrai ki haban tere ha ki chef. Ha kini ki kanrius ngi bakilodan ha space
Kila pendap kumba prapau tuli ki jingwat benya. Di jingwat benya ha ka life science, ka material science bat ka fluid physics. Ka Kalpana Chawla, kala complete jingwat ha ka microgravity. Ha ka ni commission, ka company ka bakerteng ka space hub kala trelang bat ka NASA. Da ka jingi trelang jingki, ki university, ki company bat ki agensi sarkar na kaleng ka partai. Kila ya ban pendet ki jingwat benya ha space. Handrai kim dan kambal lai dalade. Kamun, ba kini ki astronaut, kila try SHIBUN ki eksperimen nak benda jongki. Handrai menta, min sa point no asya kejing keliba. Kaei, keba pelongnya kini kejing Jingiap Jong. Kadai ni kejing bakal jong pilot. Ni kejing bakal jong way nak dekat jong shuttle crew. Ni kadang kejing bakal jong astronaut. Kejing Shisha kalong ba omissions dan jing bakal naki. Omissions dan way ru naki nyamut ki astronaut ha Colombia. KHUBLEI ya kejing bakal. But what lai sa minute shwa kejing Jia Shisha. Omissions dan batib AI ya Kaei keban dia. Topet ya kini ke video recording. Kani kadai naki minit keniat shwa kejing Jia. Ki astronaut kidang yarki, kidang keren kai, bat ke Kalpana ru kidang keren. Kadai tang ha kapua prasan pu prabajimen step. Ba ki astronaut kelia Jingtip, badan jinge kepala Jia. Ke Colombia baka flight software kala pedi SHIBUN ki message ha ka display. Bat peni, ba ki sautuli ki tayar ha kaliang kadiang jong ke shuttle, ki laduk pressure. Bat kani ke jing pencai kawan tang shi minit. Shwa ba ke Colombia kan do jing penya sno bat ke perthai. Ukap kom ha perthai udang persyang banyak keren halor kini ke jing Jia. Handrai pitip wat lagi astronaut ki bisa tip don ki breu hanasa ki bala tips phang kini ke jing Om tang army lai kenta shwa ke jing Jia. Handrai khandrius ngi menshwa. Kila tips phang kini na do bala palai jak shuttle. Ke jing Jia kalong bahadin prap way second jong Colombia launch. Kaei ke benta jong ka foam kalahab na ke shuttle. Bat kalahap atengku, bat ketabinang kadiang jok ke shuttle. Yani ke foam kadai ke bala pendan kam, banyak so ya ke Colombia external tank bat ke shuttle. Kam dai ke behe, ke kiatang kumba nyaus paksan program. Handrai, kalau tenra ya ketabinang kadiang, da ke jing sted ke bala kod hapreng, ke nyaus pak haduk kendai spak kilometer si kenta. Arlai sengi hadin ke jing Jia, ki engineer kan asa kila kerpat jau STS program manager. Ban Sean kidur, ban pet benya, ya ke jing do jong ke satellite. Kila lah ban pendan kami ke American Spy Satellite. Handrai, ki engineer kle yatho. Ba chief ulakan tad ya kini kejing karpan. Kumta andala syam ya kini. Hadin kejing Jia. Ha uya yong arjar lai. Ula resign no anak kakam jongu. Ba dupriang ya kejing bakal jong. Ha usnam arjar pra kinang thok kubor ba Pyrkhat halor kaliang space. Kila thok ya kekot ke bakar teng ke kom cheng. Ha kini kekot, kila penpau. Ba ke Department of Defense. Kala longshen ban pendan kam nagi spy kamera jongka. Handrai ki he sarkar, kila kantad ya kani kejing karpan. Hadin kani, latha ko commission, ban tokit halor kani kejing Jia. Kabala ai karteng, kum ke Colombia Accident Investigation Bun. Ha unai la arjar lai, kani ke commission, kala penmi ya ke report ke bapani abha. Bat ha katai ke report, kila batai sai sepang kidau jong kejing Jia jong ke Colombia. Kila batai ru ya kidau, kibal wanra ya kani kejing do no. Ke report kala penpabiang ya kejing bangkit kle jong ke NASA. Chief jong ke human space flight NASA. Syam la priang ya kejing ajmun. Ban pendan kam ya ke spy satellite. Ban pet benya ya kejing do jong ke shuttle. Namar kani kejing bamle AI. Syam la jong tokid. Halor kejing julor. Bat commission kapteng. Kumba la bo jing temu. Ha ka shitarik urumpang. Kapor ba commission kalakun. Bat ke Colombia Space Shuttle ka ha berwan pas ya perthai. Kejing julor ha ka yang kadiang jok ke shuttle. Kalau penmi kejing pay kabarin. Haba ke Colombia ka one shop syakal air jong ke perthai. Kejing jula ka nang kam jor. Namar kejing don jong kejing pay. Kal air kala sedang rung syapok ke shuttle. Ke Colombia ka don ke thermal protection system. Banya dana kejing shit aba kawan pai. Handrai nama kejing pay. Kani ke sistem kam syam letrikam. Katliu ka nang kiu. Badha ka por batang sipor. Kawai ke benta jong ke insulation. Ka behekum ke suitcase. Kala ke dia no. Kebenta jeng ke Colombia kalau syakta akil air berkading. Patna kani kadau, ki sensor hak tahap yang kadiang, kila kang no shwa, ki temperature reading kilajak no, ki tire pressure reading ru kilajak. Bat kumta ke shuttle, kalau stang kriak no menlah ki benta. Ki priu hapar thai, kila yok bandrnya kani ke video. Ha ke bali i ki jing syak ba pernai bah beneng. Kani ke jing ja kalaja, tang nak benta jong kawai ke fung ke berit. Bat kala perlong, banyong ki priu kin dono ya la ke Jingim. Handrai, ke CEIB report house nem arjar lai, kalau penpau baki jing hab jok ki foam.
Kiju jaman la kapor hakipor baki shuttle kila ki usha space. Kidor na kipor launch na kinyo pukundai tuli ki mission ki balai laban pay. Kila pani ba Jingiap da ki form kila Jia 100% tuli ki mission na kinyo pukundai tuli haki snem baladem. Kani kalalong ke Jingiap baju jaman kapor handrai kabenta bas ngosi halor kini ka form strike kalong ba kawai ka form kala ha baka caka babakla ha kapor ke babakla. San snem hadin kini ke Jingia 8 mi sakawai ke report ha unopra arjar pra. Kani ke report kadai ke Columbia Crew Survival Investigation Report. Bad kani ke report kapan pau ba namar ke jingdo jang ke cabin pressure i astronaut kila yap haki kenta batang kendian. Haba ke Columbia Space Shuttle kala setang hap seperti ki astronaut kim syam la syakta ke jingsien ni ke jingsya pun julor. Ke report kala persang bantau biang bantib ya Kaei ke bajia haki minit bakado jongki. Ke report kala penparu bawa la ke kibin kandon kitiar bekamba ke Jingim Jong ki astronaut kam semla ban yada. Hadin kini ke Jingia kanasa kala pensengai eka space shuttle program nak bentar ke arpoint sensnem bat ke bukang santam ke design je ke form ramru lapan kela. Kini ke jingkela kalau man penti kena ba ke Jingia kumni kam jashu ha kalawai bada ke jingsung hadu menta arposnem hadin ke Jingia Columbia kum kini ke Jingia kam semla jabiang ke space shuttle program kala peteng hadu baka International Space Station ke ISS kala klang pura. Ha unai tung arjar karwai haba lapan kod ya kani ke program lapan dep ci spa lai pusan teli mission apa kani ke program ban kala ne lai post nem binter. Ha kini ki lai post nem kat sangut ki astronaut kila do ha ki Jingia bas ngosi bat kawai naki kadai ke Kalpana Chawla dari India kala dono ya panam bat ke buram jongka. Handrai ki jing syakta jong ke Kalpana Chawla kila la ban yoi ha ki Jingim jong ki pangut ki brio da klenti ke babet ni ke bombek jeru ke Kalpana kala long ke bai syai ki jing polis sayen hado bakala angnut baman ke kena kentai ha India kadai ban yo jing nang Jingtip kumjo kata kalong kadau bakala pensisya ya kanasa bahaka school ke baka puli hakarnal tagol bal nikatan senior secondary school ki kena nak kadai ke school kinyo banishin benta kanasa summer space experience program nado usnan ka kendai spa kendai pupra man usnem ka school kalap ha arur ki kena kentai sha Hudson America banishin benta ha ka Foundation for International Space Education United Space School bad ke Kalpana Chawla ka jukat ya gini kendai ban wan salaying ban bam jalang kanasa kala iburamnya ke Kalpana Chawla bad klipa kita kot jong ke Columbia Crew hakis nyambalalet kum kenuksa hakapor bakanasa kala lait syamas lakot ya kata kacaka kum ke Columbia Memorial Station bat ha kecing kang bayar badon ha pedeng ke Mars bat ke Jupiter don buon ki asteroid ki balajar keteng dak rekod jong ke ke crew di menta sya kawai bat ke benta jong ke solar system jengi kadon ke asteroid ke bajai saudang kesngi bat lajar keteng ya ka sun iwai pra andru Kalpana Chawla tang kini KHUBLEI SHIBUN.